Khublei Shibun hakane ka video jua kaba na penbut nak itu ki reactions kiba ada bela video ya kene pat ni khot ka redox reaction kawan ki bynta kane red kayang nam ta ka reduction ox kayang nam ta ka oxidation but baroh ki reaction ki baja ne popor thai kiju ya kito ki ba ni ada ngarang de pani fish phang ka to ka displacement reaction but ka double displacement reaction kita baroh ki deki redox reaction tekemud ayo kena redox reaction kemud addition is good plus addition of oxygen, removal of hydrogen, lane losing of electrons. Removal of oxygen, addition of hydrogen, lane gaining of electrons. Ini part, ini bynta losing of electrons but gaining of electrons kade ba. Kongsam ha hal bansoto ya chemistry jong kini ki redox reaction. Na shushim kolom mangi ya kini ki noksa ba phin soto da masuk 2Zn plus O2 it forms 2ZnO. Tamut pi hangne kadon kajing lane kajing ya pensenrap yo oxygen but using takade addition of oxygen to zinc so niyo to hangne part removal of hydrogen 2NaH it forms 2Na plus H2 kamut uneu hydrogen upadon hangne but uneu sodium la penya khlap no tadau removal of hydrogen hangne part ila sinakane kejo kanuksa removal of oxygen 2ZnO. Oxygen is being removed from this compound. Tinggal yo stang 2Zn plus O2. Hanya addition of hydrogen 2Na plus H2 hanya yo 2NaH. Toh, ngai skhem kelas 2 O2 banso thu ba pause main video pek biang kat kum kini ki definitions belai. Menta ngan pek ya kene ka banso thu ya kene ka losing of electrons but gaining of electrons. P U ion lane unarot iron uneu iron udon artillery oxidation state kawai de Fe2 plus kawai khot ferrous iron but kawai de Fe3 plus kawai khot ferric iron to mantangan sim uneu ferrous iron lada uneu ferrous iron P u iron udon yak atomic number 26 te lada ni thop 2 plus kawai artillery electron kim lawai no artillery electron kawai Fe2 plus atomic number mantangan de 24 nsa stang artillery electron Di yawneu Fe2 plus ladangi weng seiwei electron hangne kakela Fe3 plus. Fe3 plus panantho hangne kana tali menta lai tali electron aweng along fulai. Ya kane ni ong ba ferrous ion is oxidized. Hangne this Fe2 plus is oxidized. Ladangi peit pan hangne Fe3 plus donar flight electron lada ngi iwe electron ho ngi yo Fe2 plus kamut uneu Fe ferric ion une menta nomor ula klas o Fe2 plus athaune une ula sa reduced kage skhem klas o thoi kene but lada ngi pet biang ye kene but pet bo phindup so tho Fe2 plus ion atomic number 26 2 electrons are missing. That's why takalong Fe2 plus. So 26 minus 2 kami 24. Ladang when she shows away electron class system apply so takalong Fe3 plus. Di ya kene video pet biang pause menta but pet biang sa isin mo pinum sutu. Menta ngan kam ngam jilio haba sutu ya kene ka redox reaction da ba shim ini I nuksa zinc plus copper sulfate. Lada pet biang ya katu ka video juga ka bahikai shaphang katu ka displacement reaction phin salap ba kane kanuksa ka dei na katu to nginyo ayo ni nomor ngite bo using u kham khlain lane u kham lo more reactive than copper te ke kemudian bat une u copper kan salin no saute u kham khlain lane bo kham lo reactive ZnSO4 hame u copper la sa marwai kele politics adu chemistry chemical suru kele politics kila ba une ungler lade u kham tlatbor kham duna pisa ki phet no u klik bun no so we kham don bor lade u bodon pisa ki edu chemical suru kele politics batai su kumno kliar akane ka tren nda ti ngini le ban so tho ne pi une using udai Zn0 une copper hange udai 2 plus namar u sulfate udai 2 minus
Taba lada kala form yang kena product part ngilap ba une using oxidation state jong using kena kalau 2 plus sulfate ulang 2 minus hynrei une copper part ngilap ulang 0 kamu ulang metal ulang kumunar une using hane udah unar mo zinc rod te kaja ayu peit using ka oxidation state jong using kalai na 0 shau 2 plus copper uduna artali electron tada with 2 plus uyonong artali electron na reaction khamtam na using ukula cu0 elemental form kaneru elemental form nada pipet yunarot ulong nar do ukhya ka gong very high density katung ikhot ka elemental form ti hanging ilap ba using ulait na 0 lose 2 electrons losing 2 electrons minus 2 e minus it becomes Zn2 plus copper it goes from Cu2 plus it gains 2 electrons it becomes Cu0 tika ay ka ba panlang yun using baundo arto electron kadai namar udon copper ban pediang kung lasi kajing lang samla usadrang fakali kanthai ka pediang te lasi kan silang si samla kung mangiyo namar ba nga kwa ba na khnang ya kene ka nuksa khnang mo phenso thu ekne uwei uturwa uwei pediang te namar kata une using udo yati artli electron ulong zinc 2 plus copper pat usim ni kito ki electron ulong Cu0 kay ka perlu using banlong na u0 so Zn2 plus kadai ka jingdon so une u copper te kamut une using hane usha oxidize kay loss of electrons whereas kadba une u copper pat ulasha reduce te une using usha oxidize u copper usha reduce te haju kapur kane ka reaction jong using copper sulfate ke ja haju copper jong ka oxidation uwe sha oxidize uwe sha reduce takadaw ni khot ikini ki reaction redox reaction kapadan lang ba reduction kapadan lang ba oxidation but mentang ini ban tipkin uno ude oxidizing agent uno ude reducing agent oxidize kamot ban lose electrons kai ka pendu electrons ne using banyat na 0 ban poi sa plus 2 kadai ka jingdan jong ne copper sulfate te une copper sulfate baroh away lane ladangi khen yu copper une ude uta uba pendu ek electron uba chemic electron using une ude yu oxidizing agent it causes the other to lose electron skhem la sotho ta ko paidane u copper upendu artli electron using so it causes the other to lose electrons so it is an oxidizing agent ladang impact pat u copper hane ulet na 2 plus ulalong 0 tamot ulasa reduce to elemental form kay ka ba panlong yu ban gain 2 electrons ude ne using to ne using upen reduce yu copper to using part ni khot u reducing agent but so thu shu ikane nakatu ka periodic table hi group 1 elements ki do iwa electron group 2 elements ki do artli electron group 3 elements ki do likely electron ki do namar umde bu ki do ki ai no ya ki wei pat ki ba pediang takadaw kini ki group 1 group 2 but group 3 elements they are very good reducing agents khamdam itu ba pule jeli chemistry pen so thu ek ni ko but try hadu kan nek labian khamdam AP ki khna custom ba ngam janai phap de ban police issue but nang skhem ba phin du police issue phi man so thu shoi kane but ngakarban ba era BP so ba like ba subscribe ke video so isin ko bangong ladang ikwa ba kalawai jong kajai ban rio khasi jung kan kio kala shalis ni idi ban pas kham ne ka jingnan jing start jong kitu badon menta hakas class 8 class 9 class 10 ubadon berboren kan ban phi mga Shaiphyrnai so ba like ba subscribe ke video jo ba nang skhem pen sale ekta ba Khublei Shibun tak iki baroh Khublei